Lau sunga te tai o Sāminga, Reverend Mataitai Ulu. Lau awhionga le ao le Universite o Samoa. Lau awhionga tui mareli whano wa le to o swala li le lua. O le ao fo i leo tātou malo o Samoa. Lau awhionga le sui o le whono sui tofia, maro faltua. Minister o kabineta, sui o malo mai fafo. Tai fono ma sui o le fono whaatono e kato Universite o ao. Whaururunga o mtanga luenga ma whalapo tonga. Ale malo. Pule sili, ma le au whainga luenga li Universite o ao Samoa. Le vasenga whaau, alii, matamaita. O le a o le toe seu tawhihia le naa, i pa ia o Samoa, poto. Ai nunu ua tuia whaatini o tausala, i whalu poro o tau whinga, a wā o lala tau lea matawhai oi, e tū maualawa. Ai wa autu lai atu ma le whaalo al tele, e fia whaisi na upu, e tusa ma le nei whaau uma. E na oto e pose lilo, o le whaalua i nei neo na autu lai atu e whaisi la uma le whaau uma, al tātou Universite. O le taimi mua sa au launga ai, o le whau unga ia o ke topa o le luas tas. Ina ua lautongi a u e whainga sui o le launga na mātou wasenga whaau. O le tausanga fo i lea, na whau uailo u whailonga tikewi, whawhaia o mātou langa lua. Ai ona o lo tofi minsta wa onga, o le minsta fo i leo o tātou Universite o ao Samoa. O te au ngau fie, e whaatino o lau matawhai oi, ma le au nanga, ina ia whao ngāta tau le nei a wanoa, e whaasoa tuai se langona, ma se tua lalo, i le vasenga whaau. O le aso spulwha o Februari lua spulwha, i le tausanga o lumana i nei, e atoa i ei wha spulu tausanga, talua na whawaina le tātou Universite o ao Samoa. E tele ni lui tau sa whia ngai ma le tātou Universite, i lana fo launa, mai le tasiiwa walu wha, e o mai le taimi nei. E le o toi pō mala i lana po paketi 5 tāla, a o lea ua 2 miliona tāla. Na amata tātou Universite, na o tasi po kalame o le foundation, po le UPY. E 5 tama mateine a oma, ma le au whai ngā luenga toa ngau na ale 2. O le tausanga nei 2 tolu, ua se lau mo na tupu po kalame whale o oma. Tolu a whea iwa se lau tama mateine a oma, ma le au whai ngā luenga e wha se lau mo na tupu. Ia, e le mawhai o na whātustusa, la tātou tama i Universite o ao Samoa. Universite tele o Laurangi, ai mai se le Universite o Pasifika i Salte, e te lea lātou paketi. Ai peitai, a fua i ngā luenga o ausia o tātou Universite, e tolu spuluiva, e ma eo le alofa o le atua,
Ai o le sa'o leo le foi tau wha Samoa e whaapea. E titi ai na mea. Na o le wha whaolinga mai e wha tau vai le ba ai mai whafo. Ai maoae ma tū ma ti e ngā ruenga o loo wha tino. Amu ia i tātou, ua tātou ai le pepe sa whaafai lele mai i le na o le 5 tā la. O le tausanga nei, o mai tauina fo inisio ma tāti e al tātou universitea o ao Samoa, pei o le mua, le tofia ina o le urua i pule sili tamaitai na te whaafoina al tātou universitea. Lua, le si tio le au whai o tama ma teine a onga, ua listala i mei tausanga, tolu afe iwa se lau, pe a whātustusa i le tolu afe valu se lau i le tausanga utua nai, ma isi tausanga e whātaruai. O le uruai o foina atua o onga puu alo ia, Michael Daniel, Koses e tali atuai i mana onga o whale whainga ruenga. Le si tio ave N.U.S City mo Porkalame, whamatata ese, mai le 2 se lau mo na tupu, i le 5 se lau mo na tupu. A wale whamama avenga i mātua, o na ole tangata o le seifuanga, ai mai se tūlanga o le whaititio ngā ruenga, mo mātua sa whaamoe moelo la tauta mau ainga, i ala ngā oa i tanata ta whao mai whafo. E fia whaamawina fo inisio i tū mā lo, whapalota, ua tuu mai le lango e ala i City, mo le tutongina o pili a onga o nisi o le whanau. Mā lo whaaftai, mo lea so swani tā ua. O loo whaawa upea o nanga o tātou universite, e whaonga ai au wana tere wawave wha teknolosi wha nei o na pō. E so swani ai lea o ino tama whanau o Samoa, ina ia mai a ne a lātou Porkalame, wa iai to mai maanga waa, e whaafoe ma whaonga ai wha teknolosi wha nei o na pō, i to tonu o whale whainga luenga, ma so se au nanga. O lo si tia pēle tūlanga o Porkalame al tātou universite, ina ia le ngata ina ia tūmāti e ai i tarawhea ngai fo'i ma mana onga o whale whainga luenga, o si o tātou atu nuu. Ua saunia fo'i au nanga ese, e soani ai i tama ma teine a onga, ina ia lava tā pena ma tau nuu manuia lo rātou whaamoe moe. A wā a manuia whanau, e manuia a inga, e manuia e kalesia, e manuia le nuu, ai mai se le mālo Samoa, a ona tangata anu. O nei whauunga, o se ama no o saunia le universitea o ao Samoa, e vave whaau uai i lātou ua mai a lātou Porkalame. Ina ua umasu enga whaiu o le semester mua o le nei tausanga. Ua le whaatali i whauunga māsani, whaiunga o le tausanga. Ai ua whaatino le nei vaenga, mo le vave maua o ngā luenga, ai mai sei ni whaamanuianga mai whale whai ngā luenga, mo i lātou o lo ngā luenga o onga. Ore a whaapito au ngawhas whaamatalanga i le wesenga whaau. O te mantua le leila o whaau unga ia o ke topa le luas tas. O la ngona o le fia ma le whaanga e tia, ai whaasilisili whaaftai le atua, ona ua tau lau o le whaamoe moe. O te tautonu, e whapena foi o tau, manai o tau mātua, o a inga, o wō, mai e māsana. O le aso le nei, ua tini pa o ai le uto, o le whaamoe moe ngā whalea o onga. O aso whapene, e moli mawina ai le loi mata o le fia, ia e mai se foli o loi mata o le whaanoa noa. Ai o le whaamanatu tāua mo le whasenga whaau. So se tau mawhainga lava stangata e manuia, e to o tele nisi sa so soani ai. O i lato ia sa ololo pito waa, ma tongi le maa, ma whai le lato sao, e ui na iti, ai na mea. Aua nei ngalo i lato sa so soani, ma tāpu wai, i lau tau mawhainga. Au fōi, nei sao i lau ulu lau whau unga, lau whai longa, a ia e mana tua le tala le isto e ina atamai. Po whea lava e te alu iai.
E iei lava te hata na whaia le atua, e poto na I titi atu lava I ate oe. O lau tala. Ia ngalo whailonga, ia maua ngō fia I sau ngā luenga, e te tautua ai mai whamaoni, e tausilau a inga, o na iau mātua, ma whaisau sao, e iti aina nea, I le ati na au se o tātou atunu. Reverend Mataitai Ulu, the Methodist Church, Whatoia Manu Minister and Officiating Clerk, Your Highness, the Head of State and Chancellor of the National University of Samoa, Deputies, Honourable Minister of Cabinet, Members of Parliament, members of the Diplomatic Corps, Pro-Councillor and Council members, Vice Chancellor and staff members, graduates, dear parents, friends, families, ladies and gentlemen. This is the second time I had the privilege of giving a speech at N.U.S. graduation. The first time was in October 2021, when I was the graduate speaker upon graduating with a bachelor degree in primary school. As Minister of Education and Minister responsible for the National University of Samoa, I am obliged to use this opportunity to congratulate the graduate and share some thought for food. Next year, 2024, on Valentine's Day, 14th of February, N.U.S. will be turned 40. It will be a momentous occasion, and I'm sure the university will have a big celebration to mark that historical milestone. But 39 years this year is not a small feat, and the university has had its fair share of challenges since 1984. From humble beginnings with an initial budget of 5 tala, but now it has 29 million tala budget. It started with only the foundation program and 45 students with about 20 plus staff. Today, 2023, it has more than 100 academic programs, 3,900 students, 400 plus staff. We can never compare N.U.S. to other well-established universities, overseas including USP. Large operational budgets, but we should all be proud of what our small national university has managed to achieve over the 39 years of its existence. Hence, we give thanks to God for His blessings and His grace upon Samoa. N.U.S. truly epitomizes the Samoan saying, small but significant. I am also pleased to note some of the N.U.S. milestones this year. The first female Vice Chancellor appointed. The highest enrollment number compared to the past 5 years. The micro-credentials offered and awarded today. An increase in TVET scholarships from 300 to 500 plus as U.S. continue to prioritize TVET programming. I'm also wish to note the positive contribution that some constituencies have made by funding scholarship through the 1 million tala community development allocations to support students from their district. Thank you for that. I also note the continued improvement of ICT services and the use of technology enhanced learning to ensure that our N.U.S. graduates are empowered with skills and knowledge using relevant technology today. The university continues to provide relevant quality programs to specific national needs. It also provides support to ensure that our students successfully complete their programs of study
so they could contribute to the socio-economic livelihood of their families, church, village, and our country. This graduation ceremony has been specially scheduled by the National University of Samoa for those who have successfully completed programs of study after semester 1 2023. Hence, instead of having a long time before the next graduation in December, these graduates will receive their qualifications earlier for employment, seeking or job promotion purposes. I now wish to focus on the graduates. I remember vividly the joyful occasion of my graduation, October 2021. It was a happy occasion, filled with gratitude for God's grace and blessings. I know it is also the same for you, your parents, your families. And why not? You have accomplished your academic journey, at least a first of many. But let us remember with gratitude all those that helped us on our long journey to get here. Because today is like any other human endeavor. There are many others behind the scenes doing their part and making their small but significant contributions that resulted in today's success. Be grateful and never forget their help and prayers. Remain humble and true. Don't get it over your head. A wise man once said, wherever you go, remember, God has made someone a little bit wiser than you. So keep humble. It is my prayer that our qualification will pave the way for you to easily obtain a job, to support your family, your parents, and make a small but significant contribution to Samoa's economy. Thank you. Whaftai Soifua. Awalava ne ia te mātou le rie. Awalava ne ia te mātou. Ai whapo ia tu pēr le vi inga I lau whio. Ona lo alofa ma lau whamaona. A bea o sui o le Universite a Wao Samoa. E muri atu le whamalo ma le whamanuia ia te utou o whawina le nei aso. Whamalo le tawiri, whamalo le tau whai. E tau tuana ma autou o le tuspasi o nā sasanu ninga e awanoa ai o na whai o lau tautua ma lau au nanga. A e tautua ma le whamaoni ma le loto maulalo. Ai meise lo whanangolao I le atua o na e maua leo whamanuanga I tele. O tau mamana o manu nā o alo whaangana. Ia whamanu ia tele le atua I lo o tau lumana. Many congratulations for your achievements and success today. Your diligence and your hard work throughout these past years have made today a special day and a happy day for us all. May God bless you in the years to come. Ia o tō manuia.